The Aceh Connection, Taste of Aceh. Persembahan dari kami untuk Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Om Swastiastu, dan mebina-bina nanging tunggal. Om Santi, 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 Om. The Aceh Connection, tempat penghubung ragam budaya Nusantara. Terima kasih. The Aceh Connection ngahijikeun sagala rupi budaya Indonesia. Hatur nuhun. The Aceh Connection nyambungaken ragam budaya Indonesia. Matur sembah nuwun. Konco-konco, iki ono Aceh Connection. Senajan akeh suku bangsa, akeh agama, akeh masakan seluruh Nusantara kumpul ning Aceh Connection. Iku madai kabeh Indonesia saka Sabang sampai Merauke. Ayo ngumpul ning Aceh Connection, sip kopine, sip masakan.